Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai na lang ba chipke zi himreu ting kum chang na jang kai kana rimai ting chogo Zeme man sa news Zeme kone ina hai mena hange paugai dera dele. Northeast Manipur Ukrul district zai Pongyo Baptist Church ge Manipur Ukrul district Pongyo ge bame bau Christian harasi mramene tingkum haikya jeng kai kana Christian te changdi be peting nai mikpui wang changai be mai je chitau gai dele je kachuli zai chige Pongyo Baptist Church ge tingkum haikya jeng kai kana Christian te changdi be peting nai mikpui chitau gai be zemna mrame wang gai be mina hang hairia me wang gai dele je kachuli je anui hai mnane chiga rahange ile Northeast Manipur ge Christian harasi phung lang zai Christian haraki te churai lang bza Manipur Ukrul district Pongyo gena le je kachule zai Northeast Nagaland go former minister Hewoto awomi je dana chitke jing kaiti setting kum changna jang kai kana summai ge Nagaland private hospital gena pakring bza saugai di dele je sali zai Nagaland state go former minister Hewoto awomi du je pahang sia je ke chena khan rab gai bigene private hospital ge chu teiwang changai je chi private hospital gena pakring bez du saugai di dele je ga chule chipo jigene Nagaland state go deputy chief minister and BLP leader Peton zai Nagaland state go Chief Minister Nephew zai Nagaland State gu BJP Bharatiya Janata Party gu President Timjen Emna along I me bone pnui suisia zai mikan zabe zai pepere ge kunui gai besam za pe gai dele je kachule zai Nagaland State gu Deputy Chief Minister and BLP leader Peton ne saje ga di bepe Hewoto awomi ne tingte ge pa minister phung beting ge pata te je I ge sang le je chu zai chirun mag je pata te ke blin ge ma duk chok doi beduga za so lung hang ze na point me lui bo me lung hang dairam le ne pata te je pilu ze pe je lung hang ra de le za che je sale za chuna former minister Hewoto awomi pakring be saugai di bze chuna Nagaland state zai Northeast state Assam Manipur Nagaland ge anui Naga me lung me hange hukum kan di be banai Nagaland state ge BJP legislator hange hukum kan di be dele zaka chele chipo zigene pekibo me banai pe pere ge misui sia kan di be banai kunui gai besam je Nagaland state gu deputy chief minister BLP leader Peton ne pawai dele zai India ram ge lungme zai inkeu ne ze Northeast state ge anui jilang rong me lungle ne haimna chi ra hange chogume PM Kisan go scheme ge registration te lumle ne hange lo kreu kuna installment rangkang changna je mai chit ke ji himre kum changna jang kai kana ri mai ge ningnui go account ge gyudai go dele je G news go sources me ne salai zai Zeme man sa news pon dote dai maga chaugume chunare changba Zeme man sa news king luze video like te gai ma bamdina video ze like te gai singer hange kyam gai dele zai Northeast state Nagaland ge lo pakna ba quarterly district development coordinations and monitoring meeting tauhro Prin district hange Prin district go DC deputy commissioner go conference hall gene janai chit ke jing kai skui ting kum chana jang kai na ba mai ge pam dele je kacheli zai Nagaland Prin district hange lo pakna ba quarterly district development coordinations and monitoring go meeting tauhro ngoteu gai bimboze chairmanship of MP Lok Sabha zai chairpersons Disa Toki Ho Yeptomi I me bone meeting tauhro je ngoteu gai dele je kacheli zai Northeast state Assam Hozai district go deputy commissioner bnai additional deputy commissioner ne garim pui ki ge bait ka krei be pe teu kle je zai hatui ne lak be bzigene znai chit ke ji inkai skui tingum changna jang kai kana ba mai ge Assam go government mene pnai je suspension lutoni de le je ka chele za Assam Hozai district go deputy commissioner bji Anupam Chaudhary bnai additional deputy commissioner Raktim Barone garim pui ki ge bait ka krei be pe teu ka kle be bnai hatui ne lak be Assam go chief minister Dr Himanta Biswa
Sharma video gana ngolu bchangge pnaije njnai chitke hjing kai skui tingkum changla jang kai kana ba mai gene suspend te to deleje senior official PTI mene sali jai hojai district gu DC deputy commissioner Anupam Chaudhary ne bait ka krebe pejete ka klebje lamding ne lanka tera hange national highway 26 tingmui inchete set hige padbete te zabam loge bait ka krebe pe ne wrong side pampui mak begene pepe bizigene teun saulu zep chu teu kleuze hatuine du lak leje ka cheli za ipo be video Assam gu chief minister Dr Himanta Biswa Sharma ngau tor hanga changbje CCTV gu footage kena ngau changdele je ka cheli za chuna Assam gu government za Assam gu chief minister ne hojai district gu DC deputy commissioner Anupam Chaudhary du je suspend lutorobe order ba pegana les du chunare changba hojai district gu DC Anupam Chaudhary da ge samja langwang changmare leje Chaudhary ne sali The Assam Nogong district do pepune panagim sing bepuim puimina poine peting kom cricket poine ze keduibe bizigna Assam go police mene pechu njna chitke zing kai squeating kom changla jang kai kana ba maige arrest nimni dele ze ka chule zai police mene sa ze pepune chipnagim sing bepuim puimi peting kom cricket poine ze ka keduib ze lokeru nemaze kedui do keduin ki sangdi dele ze ka chule zai chipo pene panam puimi ze keduina lang bze chitke zing kai tingkom changla jang kai kana pikige long jump kucha police station area gane kak duile ize police mene sali zai chip pe ne puimi panagim sing be puize kak duibze panauchi changdi bizen gene local maramso ge rangaida listu local maramachi ge longmaramne pachuma du sam kang maleize police mena chele chipo zigene chi puimi panagim sing be puizne police station ge hachit ke zing kai sna ting kom chama jang kai kana mage FIR ze kai gai dele je sali zai chip naune pachu ze pe pere ge FIR police station ge kai ni dele be chilu loge chi peunung ze ki ge na hlame biata ti dele je chu kagne police mena chi dai lu je chipo pe bam chi dai lu je nimni dele je ka chele zai chim pui mi na poine ting kom cricket poine pui nung ne sa je chim peunung ze ting ti ge du pana hlem pui ze ka dui je police mena nimni dele je chu kagne bu bel pe dai je rangkang ne nri pe dai ni le je sali The US United States America ne Ukraine me hange Russia me hreite ten do dai ra hange hrei kro gimi kdeu ka bebnai kna hya ka be gimi crore me package pmi US gu dollar gane $1.1 billion zai $1.5 billion riabe peidai gu leje sali the US United States gu defense department na sa the Ukraine me hange Russia me hreite ra hange pnuine hrei crore me ngadai rabge hrei cro pe rabre HIMARS missile system ammunition system zai counter drone kam siarabe radars armor vehicle Abrams me pegule US United States gu defense department na sali zahnai kum changla jang kai kana ke hjing kai madai mai ge Ukraine ke dei ge Russia mne hreite ge begene chuze na maria changbege Ukraine me hange US United States gu defense department mne hrei kro kangawje planet ze US me gu rangkang $16.2 billion nga chang dale je sali za US United States mena Ukraine ma hange hrei kro nga brogedu ngan dilang bje 150 armor vehicle banai 150 tactical vehicle za truck trailer za Iranian mena tele pepe drone pepe re lim roze bomb kaibe za pepe re lim roze zimnam ramze pi pro be drone chipo be kang nga bjne ngan dilang le je sali aigena na mai nalang be chitke ji himre tingkum changla jang kai kana ri mai ting chogu Zeme man sa news ka loi gai dele pi gai zain king gai ni mle ne je to dele za solo hang za Zeme man sa news king do te dara hange subscribe te gar hange hai mna je kyam gai dele